How are we to treat ourselves to win the race that God has given us? Philippians chapter 4, verse number 8. Philippians chapter 4, verse 8. Okay? Na nasarakan yun, say Amen. Everybody, let us read. Ready, begin. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Heavenly Father, thank you for the testimony. Panangipaduyak-yak apo ti panakaisalakan. No kasano nga balbaliwang tibiyag ti may nga tao. And still you change us. You keep on changing us from day to day. And thank you, Lord, for the verse that we read. Bendisyonam kumapo, ti adipen mo mangiburay ti saom. Empower me. And I pray nga deti nga lesson, I believe, may samanan nga nayon, nga pangibasaran, dagiti anak mo, dagiti panagbiag ti Christian life, ken panagserbi apo ken ka. Iso nga help me, Lord, nga mangi-deliver to be able to say the right words and the right explanation, ket maitud ti point nga nasayat apo. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. Thank you, and you may now be seated. Okay, so kaya't ko nga emphasize for now, umuna, deti series tayo. What is our series? Everybody read. How are we to treat ourselves to win the race that God has given us? Deti nga series kakabsat, it talks about personal spiritual maintenance. Lagi-lagi pun tayo nga amin na banag, in the practical sense, this may be tools, car, or gadgets, or anyaman nga banag, nga maararamat mo, very useful ken beneficial ken ka, no kayat mong agpaot, ti pakapan nakausar na, masapol nga sursurwem, iti pan naka-maintenar na. Okay? So that idea is being carried over kadeti lesson tayo, nga as Christians, we've been given by God and placed by God in a race. Deti nga race, iso deti di pa nagserbi tayo ti Apo. Iso deti church, nga nangipanan na kada tayo, it is God's overall plan. Every believer, kat inkabil na, iti may nga local church, nga iti dayta nga local church, dita ka nga grow, matured spiritually, dita ka nga develop, dita nga may ipaay mo ti ministry, according the grace can gift, nga into ti Apo kang ka, kat dita nakamot nga usaran, para ti pa naka-fulfill, iti mandate, and that is to go to the world, preach the gospel, or church planting. So, data kakabsat ti overall plan ti Apo kada tayo. But there comes a time in our life nga umay dagiti sitwasyon. Physical infirmities, panagsaksakit, necessities, pagkaskasapulan, nga digito'y katmangtad ti problema ken parikot. So, how are we going to deal with this stress? How are we going to handle ourselves? Kasanod pa nang maintain tayo. Iti spiritual life tayo, panunod tayo, emotions tayo, puso tayo, pamati tayo, tapnon ti kasta agpatpatuloy tayo nga napingit, naregta, ken natibker, itin tayo pa nagserbi iti Apo. So deta kakabsat, iti objective, aim, goal, deti message tayo. Amen? Let me ask you, if the Lord will give you 20 more years, kaya yung matla nga amin, di nga 20 years, kat maipaayo, DJ rubeng nga pa nagserbiyo kini Apo, then you need to learn how to maintain yourself. You need to learn how to keep yourself. You need to learn how to treat yourself. Because han nga nalaka kabsat. The race is long, 20 years. Adupay di dumteng nga problema kan ka. Adupay nga solisog, adu nga challenge, ado. So dapat kakabsat, ammom no kasano nga aramiden iti personal necessary maintenance. Remember this, sa nga siyak ti mga ramid deto yan para gan ka. My duty is to preach, to teach, to feed you, to help you. Ngem as a Christian, personal nga responsibilidad mo detoy. Kasla kumata pa nagdigo. Siyempre, as you grow older, idi ubing ka, digosan daga. Hanggang as you grow older, sikat mang digos na bagbagimon, right? So, kas jemot kakabsat. This is your personal maintenance, okay? Now, number 1, naadal tayo idi kakabsat. Lesson 1, if you are going to win the race, what is the first way? How to do it?
Encourage yourself in the Lord. Adamay sa kabsat this week, kuna na kanyak, Pastor, ang kumaawatan tiriknak. But that was last Friday. Kaya kuna na kanyak, ipag-pray na kong pastor, jak maawatan, dito panunot ko, dito riknak ita. Siguro stress na stress, dito yun nga kabsat. Pagod na siya. Sino ka da kay tikas day that day? Stress na stress, pagod na pagod. Oo. So, itatang kakabsat, kat kuna ni kararagdag mong pastor, tamaka umayik mo nila ta kapilya, kaday jay Friday night conference tayo. You know what I told him ko naking kwa na, brother? Dito yan nga i-apply mo, dito message tayo. Ti Wednesday night, encourage yourself in the Lord. You know what he said? Sabi niya, pastor, you know what I'm doing now? I-reflect the gitay preachings mo. Review the gitay in kasabam. Kasi may nakigimo kakabsat, kat excited isuna, narikna na DJ, renewed strength, iti panagbiag na. Data the first necessary maintenance you need to do with your life. Anat serbina, di kita nakatadong surat mo nga outline, no maturog damit. Basaem, review and I believe that as you go back to all your notes, adut makitam ijay nga naisurat mo, nga nang-encourage san ti Apo king ka in those preachings, nakidilan ti Apo king ka, and those will sustain you on your present journey. Nakita yung kapsat? So, encourage yourself in the Lord. How else do you encourage yourself in the Lord? Pray. Kararag ka, sing godly songs, listen to testimonies, ingka ag soul winning. Those are your ways nga mangiyasideg ti biag mo ti Apo, tapno encourage mo ti bagbagim iti Apo. Amen? Okay? So, dijay, dapat aramidin tayo nga panangaywan ti panunot kan iti biag tayo. Alright? Number 2, what have you learned? Keep your body under subjection. Okay? Keep your body under subjection. That what it mean? Sursuruem nga i-control, iturayan, dagitay carnal desires mo. Okay? Carnal desires. These are evil desires. So, uray kayat mo, no kung ma-athlete ka, the idea was, you aim for the prize. Amen? No athlete ka, kayat mo nga ma-win DJ prize, okay? You must be willing to put yourself into a discipline. Diet, exercise, and sleep. Right? Hello? Why? Why are you doing that? Because you want to win the prize. The Apostle Paul said, the giting athletes, they do it to obtain a corruptible crown. We do it to obtain a corruptible crown. That a crown nga marunot. Okay? We do it to obtain an incorruptible crown. So, if you are going to grow matured and to win the race, dito iti dapat may isa nga i-apply mo ti bagim. Spiritual discipline. Anong ka na sa dito spiritual discipline? Nga i-deny mo, dagitay desires, nga amom nga na makatulong kaday jay goal mo nga mang-win jay prize. So, DJ athlete, he wants to win the prize, ket uray lumabas, dagitay aglako, iti ice cream, handa nga pansin, and he's willing to deny his desire. Bakit? Because it will not be helpful for him. Handa uminom ti Coke, Coke Zero siguro. Okay? Saan nga mangan kadigitay nataba? Han nga mangan control ti panangan na ti inapoy. He's willing to go through that rigid discipline and training. Why? Because he wants to win the prize. Now, no casual ti Christianity, kala tina-mention ko debigat, if you live on a casual Christianity, you are not aiming for the prize. You are just there for attendance. You are just there tapno makuna nga dakat jay. You are just doing it as a performance. But you are not actually committed and serious to win the prize. Ngem no committed Christian ka, kat kayat mo nga ma-win dating a race, kayat mo nga ma-win DJ prize, DJ reward kakabsat, willing ka dapat nga mang-discipline di bagim. To let go, to deny yourself. So nga DJing kakabsat nga sumriti ko natin nga self-denial. Tapno makapag-obey ka iti Apo. So that is the second important thing that you need to follow. The third is, isut lesson tayo ita, is this. Dwell on virtues and think on whatever is praiseworthy. The topic this afternoon is about the mind. Okay? Kasanot pa ng tagiben tayo, panang take care tayo, panang taripato tayo, iti panunod tayo. Na-mention ko iti Wednesday night that too much thinking is not beneficial. Too much thinking.
Anak ka na so, deti too much thinking kakabsat, adounay, dagiti pampanunutem, hana makatulong, dagi jayan. So you must learn, simplehan mo ang isip mo, include, exclude, add, subtract. Simplehan mo lang. So exclude thoughts, ngahaan nga makatulong. Dapat immediately, i-assess mo ta panunot mo. Like, what are you thinking right now? No ta panunot mo kakabsat katana na sayaat, i-exclude mo. Kat i-include mo di mind mo, di ambom nga makatulong, which we are going to study right now. Amen? Okay, so, now, iso dito binasa dito Philippians 4:8, nga kunana, think on these things. Now, what are those things? The Bible commands us to think. So, makasurot kayo man lang kakabsat. Simplify it man lang, tapos di kastagat na lakayong atandaanan. Basta ti umuna, encourage yourself in the Lord. And at point na di jay, there comes a time, awan mang-encourage king ka, surusurum ka encourage sa di bagbagim. Itulok mo nga ron, nga di jay problema, surutom di jay riknam, nga maupay ka, and that's it. And it's not worth it. Anat maghanap mo no maupay ka. Anat maghanap mo no pa-discourage ka ta, sulisog ta panunot mo. Wala, di ba? So you know it's not the option. So dapat the option mo, patuloy ka lang. But how do you do it? Encourage yourself in the Lord. Balunin nyo dayjaya. Number 2, set your body under subjection, meaning discipline. So han nga aming nga desires mo, surutan. Han aming nga idiktar ta panunot mo, go. So dapat iset mo ti rule, which is follow biblical rules, principles, priorities. Tapno i-manage mo di time mo, i-manage mo di resources mo, i-manage mo, iti amin nga into ti apoking ka, tapno ti kasta, imbes nga maperdi ka di nga blessing, agbaling ka nga productive when you manage those things. So by self-discipline. Hello? Okay, ano dito may katlong topic tayo about the, so itatagakabsat, ti puntuon ta ita, every day, every moment, nakatado pang panunod, even right now, some of you are thinking. Now, let us see if what you are thinking is helpful or not. The Bible says, whatsoever things are true. Dati number 1, honest, just, pure, lovely, good report, any virtue, any praise. Think on these things. Meaning, these are what you need to include in your mind. The rest, exclude it. Hello? Exclude it. Okay? Amo yung kabsat, digiti evil things, kas labilit ko na nang ordi may isang pastor, agtayab-tayab da panunot mo, ngumno nagumok dayan ta ulo mo kakabsat, at something wrong mo. Ada problema mo na. You know, agtayab-tayab jay bilit, hamo makwa di jayan, pero kayo ko sa unan, hamo mapawilan di jay. Ngumno nagumok yan ta ulom kakabsat, di ka na napawilanan. Kastamot ti basol, kasta ti dakas, kasta ti negative, no pagitlugam, pagumukom yan ta panunot mo, ada something wrong mo a Kristiyano. You don't know how to keep your mind. So learn how to keep your mind. Amen ba mga kapatid? Okay, now, what is virtue? Define tayo. Virtue is moral excellence. It is a behavior showing high moral standards. So, ti punto na deti kakabsat, irwam mo iti panunot nga nangato ti standard mo, which is a biblical standard, high moral standard. Makitam ta may nga tao, ti estilo ti panagbiag na, no surusurutan na ti Christian standard di panunod. Because look, your behavior, your conduct, and your speech depends on your thinking. No natakneng ti panunot mo kakabsat, it follows nga natakneng mo ti panagbiag mo. Ngem no ragged ti panagpampanunot mo, ragged mo ti agbalin nga actions mo. You are what you think. So as Christians, if we want to progress in the race, masapo na natakneng ti panunot nga sursurwan tayo. Moral excellence behavior. Like for example, okay? No makita yu digiti projects tayo ti HBBC, Daka mo kakabsat, ngayon padasan yung itong kay pasyaren, saan nga sinsinan iti kinapulido, digito'y nga proyekto tayo. Right, engineer? Day jela pansyon, da Pastor June ng kakabsat, nag-aasidag ti dawel na, digijay hollow blocks. Digijay landok ko nakidi, nag-aasidag. Oh, pulido, permit lagdana. Why? Sinurot na di standard. But look at the building, no hanga nasurot di standard kakabsat, alis tuman lang iso na collapse. So ti may nga Kristiyano, no apay nga kas JT ka alis to na compromise ti lubong. Why?
Because haan na nga sinursuro, ijay panunot na ti manakem ken natakneng nga panunot ti maysa a Kristiyano. Awang kengkwana di nga panunot kakabsat. He's not following a high moral standard. He's just, casual Christianity ti adda kengkwana. Ulitek di jay. Casual Christianity, compromising, men pleaser ti adda kengkwana. Haan nga di panunot ti Apo ti adda kengkwana. So, ti ipagpakita ti Biblia, as Christians, as your pastor, my prayer is, encouragein kayo kakabsat, tapnon ti kasta, when we get to heaven, we will have the reward. Masapol nga deti, whatsoever things that have virtue. Now, next, physically, you are what you eat. Kitam deta, bagim yan ta sangwanan ta sarming. Deta kakabsat, deta makitam, okay? Bunga, di pampanangan mo. Hana mabalinghang kakabsat, bunga, di pampanangan mo. You are what you eat. Ngayon, ti aim mo, kayat mo ti fit and healthy. You better learn how to change your eating habits. So, no Christian kamet, kayat mo ti agbalin nga good testimony, kayat mo nga maayayon ni Apo Diyos, kayat mo nga you are challenged nga I will be a committed Christian. Willing ka mo't dapat nga DJ mind mo, i-discipline mo man. Kas jay mo't kabsat hanga dete, sakit. Tingamit problema ti adunga Christian ko nakman ng casual Christianity, awang commitment na, han na kayat to step further, han na kayat ti agi-step up ti Christian life, na lang, okay aklate, kasi yung agad attendant, han na kastat plano ti Apo. Kahit masawang paraburan na katiapo, tapno agbaling ka lang nga casual Christian? Do you mean to say, blessan na katiapo, tapno casual ka lang? No. Kaya nakanga-blessan tiapo because kayat na ka nga nabungbunga pa eh. But there is a price to pay. No, kayat mo nga nabungbunga ka, the Lord will prune you, but you have to purge yourself also. Willing ka dapat. Kala ko ma-business, kayat mo nga lumagot ta business mo, di ka amo nga strict one kakabsat. Mayat nga road. Awa na, the business mo, talagang nga si kaswam, talagang tugawam, talagang agilista ka, right? At the end of the day, agibalbalanse ka. Imbes nga maturog ka, agibalbalanse ubram. O at the end of the week, imbes nga yung kag-relax, agibalbalanse ubram. Bakit? Because kayat mo nga nadalus ti business mo, kat alisto, di pa nagprogreso na. Kastamot dapat ti Christian life mo. So kita nyo, no, kasanong kapasnak yung agbasa, kasi kayat yun agvaledictorian, kasanot kapastok yung ag-business, kasanot kapastok yung trabaho, kasi kayat yun pra-promote, apay kakabsat nga hanakas dahi pasnak ti Christian life tayo. Dahi kakabsat kat awan tayo di message, kayat ko lang i-point up no, ma-appreciate you dahi inak i-share, kasi dapat ada inspiration king ka nga motivation nga, napintas dahi iso nga dapat surutak dahi message ni pastor, dapat ma-inspire kayo pelang. Ulitin, no, kasanong pasnat yung agbasa kasi kayat yung cum laude ka, kahit mo valedictorian ka, di ba? Habang agay-IMT press mo, assignment ka. Habang agpaspasyar da, ano po bram, project ka. Habang agtitiktok da, ano to po bram, agree-review ka. Bakit? Kasi gusto mong mag-cum laude, gusto mong mag-magna, summa, kahit mo tig valedictorian, right? You're willing to put yourself in a rigid discipline because you want to win. Businessmen, the same thing. Willing ka nga gibalan, saan nga dito, urnungam ti 2 bulan, 3 bulan, sa amon to kitan, awan na nakakapsat. Inaldaw ka nga gibalanse, every end of the week, agibalbalanse ka, because kit-kitam, adamala sumsumre, kuno awan. Right? No, obra ka, permi pakitang gilas ka. Bakit? Gusto mong ma-promote. Lalong-lalo na sa ating Panginoon dapat. So ita kakapsat, having said that, we are now on point, kaya tayo kakapsat, it is serious Christian life. Now, dating a message, paragan ka. No nominal Christian ka lang, no dete, casual Christian ka lang, hangka paraking ka dete, kasi you will be unwilling to obey, you will be unwilling to follow. Kaya mo lumagot na business mo, insuro da ka, kastoy ti aramidem, di mo magkayat, awan na kakabsat, unwilling ka mo ta agbend. Grow, hanggang doon ka na lang, limited ka. Awatan nyo kabsat? Now, if you really want to be a testimony, a great blessing, ket makita mo kabsat nga, di biyag mo mausar itiyapo, then you must morally, you are what you think. Remember, train your mind. Think on this thing. So physically, you are what you eat. Morally and spiritually, you are what you think. Now, our mind is a factory of various thoughts.
Aman, factory of various thoughts. We must discipline our thought life. No kaya tayo nga progress tayo nga Kristiyano, masapol nga disiplinan ti panunod. Like what I said, okay, the business people day dito, Brother Roldan, di ba Brad? Oh, grabe, di ba? Panagilista ka namin, stricto ka, maintain your cleanliness and everything, right? Why? Because you want to improve it, you want to develop it. We must learn to practice basic math, addition, subtraction, inclusion, exclusion. Ikatam, i-exclude mo, subtract mo, digiti negative, wicked, bitter, sinful thoughts. Morally, it's not helpful. Practically, it's not helpful. And spiritually, they're not pleasing to God. So, awan ba itulong na king ka, what do? Ikatam, di negative, wicked, bitter, and sinful thoughts. And ungodly, noble, praiseworthy thoughts. So, let's go. Isa-isay natin, okay? Number 1, ano di kaya ti Bible, kung na ti Bible nga dapat, panunod tayo. Number 1 is, whatsoever things are true. What is true? The point na letting upsat is this. We must be lovers of truth and allergic to things that are false, deceiving, misleading, to lies, to error, superficial, and to slanders. Let me just give you the illustration here. Diba kada kay di Wednesday night, nga datay ti Ilocos, sanay tayo ti fresh air. Do datay ti mapan di Manila, sensitive ti agong tayo. Maangot tayo dyan na bangsit. Ngem di gidjen na bayagan nga ginindeg sa di Manila, bale wala kadakwa da di angot, normal. Do you know what this means? If you're a Christian, you keep on exposing yourself kadagiti low standard. No low standard ko natin yung kabsat, dagiti mindset kan practice ti biyag nga nainlubungan, saan nga mayataday ti Biblia. No, overexposed ka kadigitoy nga things kakabsad, you can become desensitized. You will become immune to sin. Iso nga kakabsad, hamunton nga makorek iti wrong, hamunton nga ma-identify iti right, because naikat king ka, di kina-sensitive mo iti basol. Uno iti false, kadagiti deceiving, kadagiti misleading lies, and even to error. Hello? That's why, we need to learn. Kakabsat nga, isanay tayo di panunod tayo, dapat jay right lata. Hammo isanay, ti point na detoy, haan mo nga ipalubos, nga masanay ka, at first, di jay damong pelang, siyempre, napangka kumatimay sa gathering at agiinom, siyempre as a Christian, kunam, this is not the place for me. Ngamno kanayunang kakabsat, anat mapasamat, maawang king ka day, nga conviction. Madesensitize kakabsat. Kat deti di pakpakita ti Biblia, in the same manner, ijay mo't panunot mo, han mo nga irwam, di panunot mo, kadagiti wicked, numampay, we are daily bombarded by the social media. Kadagitoy nga false, misleading, lies, error, kanbanag. So dapat allergic ka. Another example I gave to you, tapnon di kasta, mas maawatan nyo kabsat, na-example ko kada kay di Wednesday night, may panggap ti pa nagkudigo, pa nagsakar. Sino kada kay tinapadasan at nagkudigo? Da kay ditoy. Talaga? Hanggang nagkudigo, Joanna? Wow, ang bait mo naman. Sana kuning ka na ni Lord. Da kay di da bless, tinapadasan nagkudigon? Yes. Ididamom ti agkudigon at mariknam. Sumkun, di kina Kristyanom, di ba? Bad detoy, bad detoy. Right? Pero ulit-ulitem, anat mapasamak, maikat king ka nervyos mo nga mga ramid jay madi. Kat ti Biblia, hanakayat nga irwam mo ti bagim, kan ti panunot mo, ti kasjay nga estilo, because no sinurot mo ti lies, managkusit ka, puro false, puro deceiving kakabsat, isot agbalin, nga style ti biyag mo, kat makaapektar iti Christian life mo deta nga estilo ti panunot. You see? So you have to exercise yourself. Constantly surrounding yourself with bad thoughts dull you from sensing sin. Do not expect a fruitful Christian life if you have a dirty, unspiritual thoughts. Munam na ba nga fruitful ka no di panunot mo kakabsat kat sanay ka digiti na ilubungan, awan. So, deti kakabsat kat rigid, ng part deti ti discipleship ti Christian life. Amen?
After all, rewarding ti pa nakipagpag na ti Apo eh. No surutom ti Apo, if you walk in the light, as He's in the light, we have fellowship one with another. So, the joy ang makipagpag na ti Apo. Alright? Now, anapay, superficial and also slander. That is slander ko natin, idigat pammerperdi. So, hamusanayan ti bagim, ti agdingdingag, iti gossip, uno pammerperdi. So nga, at times nga, absat kat pati ta Facebook pilyam ti, buyaam sa jay. No, ammom nga, digiti kat awan iti, kasi, dapat sika, kunam ti bagim, saludsudam. Dati ba, tuktukoy, dati nga chismis, diti Facebook kat, is it true? Is it helpful? Is it beneficial? If not, ano pila pang buyam is a waste of your time. Diba? Tapos, isanay mo tibagay, maalam, kasi kakabsat, ay get irget, ding-ding ang buy-buya, sumrot na panunot mo, hamo mapuputan, maalam style na. Now, speaking of that, kita nyo api nga ti Pilipino kakabsat, na emotional. Is it, we are emotional by birth? Are we emotional by birth? No, na-develop lang through the years. By how? Teleserye. You are what you watch. You become what you watch. Kabubuyam ti kay drama. Kabubuyam ti teleserye, maala-ala mo kaya. Kadidingag mo ti Manong Mary. So, anat na pasamak, you have trained your mind to become very emotional. Iso nga, ti Filipino, han na kaya nga i-take iti straight nga panang prangka kakabsat, kasi nakapoy iso na ti kakasde. Ti Amerikano, haan nakas di Amerikano. The Amerikano, prangkahan. Because that's how they were raised. Nakita yung kapsat? So, makita yung kasanot epekto ti panagbuya. Kasanot epekto ti panagdingdingag. Kasanot epekto, digito iyin input mo tamayin mo. They are actually shaping the way you think. Aglalalo no hanggang unay man nag-devotion, tapos man nag-Facebook ka pa eh. Hanggang unay man nagbasat Biblia, tapos man nagbuya ka pa iti drama, awanan na kakapsat. They giant ti panunot nga, daging ka. So, umay ka makigimong, awan, agkanta ka ng kaslahan na happy. Agdingag kat preaching, awan, jay tono, bakit? Jay mind mo, different channel, because sa bali basura ti addad jay Ito ngayon ang point ng Bible. As Christians, kaya tayo nga weekly, vibrant tayo, on fire tayo, at the momentum tayo, at the burden tayo ng soul winning, excited tayo nga para ti Apo. If that is your desire, bantayan mo rin panunot mo. Watch what you watch. Hangatil-tila, kakabsat. So, you are what you think, whatsoever things are true. Speaking of slander, the slander ko natin kakabsat, false accusation. Now, remember this, there are times nga, ti panangkitam, ti panunot mo about yourself, para young people ito, pang young people to, makinig kayo mga young people. Many times, at the DJ time nga ti panunot mo ti sarilim ket isut mang perdigen ka. You have a wrong concept of yourself. Kastuyak. Diba? Bumababa ti self-image mo, right? Bumababa. Bakit? Galing ba sa Panginoon yan? Yan bang sinabi ng Diyos na dapat mong isipin tungkol sa buhay mo? Hindi, isip mo lang yan Kaya nga too much thinking is not helpful. Kaya as a young people, nang runa kada kayo nga ladies nga agbasbasa, deta panunot mo, bantayam. You are not what the world thinks about you. You are not what your friends may think about you. You are what God thinks about what you are. The volume, the worth mo, the kinasyasin nom is not determined by worldly standard. It is determined by how God loved you. Di panangayat ti Apo keng ka. Isuha mo kung kunati bagim, awan serbik nga tao. Diba kasi di problema ito yung people, awan serbik nga tao, siyakat kastoy. Well, alam mo, maganda yan pag ginisip mo sa tamang parako ng Lord. No awang ka, awan serbik. Ngam sa bali DJ, awan serbik nga tao. Sa bali DJ Tama? Pero sa bali DJ, Apo, makitak nga awan serbik, ngam gapulaan kan ka, adda yus ko Apo, adda serbik, gapu ken ka. Ngam sa bali DJ, wala akong kwenta, ganito ako, ganito lang ako. That's what you think about yourself, but that is a slander from your own thinking. And that is not good for you as a Christian. So dapat kakabsat, the bottom line is, at dapat DJ initiative mo nga kunam, Apo, madideti panunod, makitak dedi panunod ko kat i-down nak. Makitak na dedi panunod ko, Apo, paglamiisan nak. Ma-realize ko nga dedi panunod ko, Apo, pag backslide nak mutan, Apo.
Deti turturong ti pampanunot ko ket madi ti papanan na iso nga Apo, please. Help me to think what is true. So nakita yung kakabsat? Okay, so much with that. Number 2. Pangalawa, also everythings are just. Ano naman ang just? Let's define what is just. Just is this. We must have pleasure. O yan. Honest. Okay, number 2, honest. Sorry, mali yung aking nabanggit. Honest muna tayo. Alright? Teka, dito tayo pelang just. Dito ilatan yan ti just. Let's go to number 3. Ayan, just. Ano yan? We must love uprightness and appropriateness. I want you to underline that word, uprightness and appropriateness. Meaning, sanayam ti bagim to always think appropriately. Deta ti just. No, just ko nam kaming kakabsat ket makatarungan balanse. Appropriate. Always considering that God, deti ti dapat panunutom. No apay nga dapat, tilat ta panunutom ket aramidem jay right, aramidem jay naingkalintegan, ken aramidem jay apagiso, appropriate, because you are thinking nga ti Diyos hanamat maturog. Ti Apo kitkitan na amin na mapaspasamak. And He is just to recompense. Amo ito recompense, amunat mang supapak. At danto apitan dagiti na nagaramid ti usto. At damat apitan nga nangaramid ti usto. So no digiti makitkitam nga agbak-backslide nga Kristiyano, makitkitam digiti unbelievers na right there, but it seems they are prospering. Kat umapal jeriknam kakabsat, kunam ti bagim, madideto'y panunot ko. Dapat ti ma-realize ko, aramidak lata di right, because sa bandang huli, may Diyos na hindi natutulog, who will recompense evil, but will also reward what is right. Kasta ti dapat sanayin ti Kristiyano nga panon. Kasi, no hamo masursuro deta nga mindset kakabsat, apalam amin, uray dakasen, uray evil, uray korap, maala jirik na mo, maguyod kan, maupay ka, i-compare mo, apa isuda ang church, apa isuda backslider, apa isuda unbeliever, kasto itibiyag da, siyak anak ti Apo, apay siyakpay. No. Di kita kat panubok mabaling ada parikot problema, maybe the Lord is just trying you, no aramidemot lang ti right, uray ada panubok mo. So think what is just, jelata right kakabsat. Hello? We must love uprightness and appropriateness, always considering that God is the righteous and just to recompense. The fact that God is righteous judge brings great comfort and encouragement. Amom nor aramidem je right? Dito encouragement kada kayo. Aglalalo no, kasla dumteng ti time nga maumakan nga mga ramid ti right. Kanayong man lang nga kastuyan. Maumakan. Anapay, mabannog kan nga mga ramid ti nasayaat. Ken kaslang, di ba, dumteng di time nga absat nga kaslang, dati, nakakapkapot jirik ng mga ramid iti naimbag. Ngayon, awan makitam kakabsat nga kasla development, tapos awan ti makitam nga support ka DJ nga panangaramid mo iti naimbag because you're surrounded by unbelievers. Kaslang kunam ti bagim ket awan samot serbina. Dayjayan kakabsat nga di panunot mo, give up. Hello? So when that happens, anat mapasamak, are you going to win the race? Awanan na, may tiklib kalata jayang kabsat. Kat ti point tayo, how you can win the race. So sa mindset mo, kunam Apo, uray tiriknak kat kaslag kapoy, uray makapaupay iti aglawlaw kanyak, aramidek lata jay right Apo. Kit kitam ni Job, at the end, paano siya naging panalo sa kanyang race? After all, everything was gone. Family, children, wealth, everything was gone. Even his own wife, kunana, curse your God and die. Even his friends judged him, kunana, Job, adang aming bason mo, kaya ka ganyan. So, Job could have given up, kunana, but ganito, Lord. Pero anong ginawa ni Job? He did the right thing. So, timak there, he rent his clothes and bowed himself to the ground and just worship God. Tikanahin ng ibagbagan ni Pastor June, it pays to do what is right. It pays to do what is right. Adung amin, digiti makarason kakabsat nga kaslang ilikom di biyag mo agaramid ka ti liko. Ammom nga liko, pero it's convenient for you. Ayaw mong gawin yung right. Pero laglagi pong dito, hamusan sanayin ti bagim ti kasta. Because once nga sinanay mo ti bagim kakabsat, ti apusan namat maturog, supapakan na ka. God knows how to recompense the evil and the wrong and what is unjust
And God knows how to bless those who do what is right. So nga ko na just do right. Di kang kanay magbaga ni Pastor John, even if the angels will say, I am right, when I am wrong, it will never make it right. Uray man nga tao, timang liking ka no wrong, dete naramid mo, it will not make it right. So as a Christian, hindi mo binibilang ilan ang nag-like. Ang tinatanong mo, tama ba yung ginawa ko? Hindi mo binabase sa ilan ang nag-like kasi kung yun ang mindset mo, you can never come up with what is right. And how can you have the blessing of the Lord? So hindi mo binibilang ilan ang nag-like. Hindi mo binibilang kung ilan ang natuwa sa ginawa mo. Ang binibilang mo doon, ang iniisip mo, tama ba yung aking ginawa? It pays to do what is right. Think what is just. Sanayin mo, delata right. Iso nga, kita nyo datangabsat, nakamay-mayat, no aramidem de right. Amen? The application na kanayin nga bagbag, de construction. Pagsasarita ang minukuan. Oh, kaya't mo kat alisto. Di mo mo't inaramid di usto. Di to sumaruno, no agtiles man no iso, unog palitada no iso. Isuntun di agkanuskus ti ulo na kabsat. Ito ang point, tingnan nyo maigya, parents listen to this. Amok nga ita, casual Christianity, adult Christianity, adult Christiano compromise, adult Christianity, backslide, adult Christiano aglamlamiis, and it seems that's the trend. Pero as HBBC, wag nating sundin yan. Tama pa rin. Standard is standard pa rin. Giving is giving. Bible is Bible. Kung mali noon, mali pa rin ngayon. Kung tama noon, tama pa rin ngayon. Ayon sa Biblia. Kahit pa nagbago ng ilang Kristiyano, kahit nagbago ng ilang churches, kahit nagbago ng ibang pastor, tama ay tama pa rin. Mali ay mali pa rin. Yan ang Bible, mga kapatid. It was never meant to be amended by men or any church. Bible is still Bible today. Now, as parents, pakinggan nyo maigi, ipasnag tayo latat pa nagserbiti apo. Aramidon tayo talatati right. Surutan tayo latati pagayatan iti apo kakabsat. Kahit mahirap, sanayin natin ang isip natin dyan. Bakit? Because the next generation is following us. Eto yan, tignan nyo maigi ha. No inaramid mo di jay wrong, di jay negative, no inaramid mo jay wrong, kat jay simarunukan ka, foolish, hana mo nga wrong jay naramid mo. Di ka ditultuloy na jay wrong ngayon rugim. Kastat construction, tama engineer? No wrong di jay panangiset mo. For example, nag-flooring ka kat wrong. Di jay tumat so maruno, kat di na mo nga i-correct, ituloy na lata jay wrong to lata naging gainggana. Kaya't yung kakabsat, kasi di mapasamak ka digiti next generation, i-correct tayo jay wrong. Eto ngayon, kung halimbawa, mali yung ginawa mo, pero yung next generation, at the pastor nga nang ibaga king kuana, mali yan. Kat na-realize na sa utiapo, nagka-wisdom siya, kinorek na jay right. Amen. Pero it will cost him something. Halimbawa, nag-flooring tayo, okay? DJ nagbumbon, nagtukol-tukol kakabsat, nagbukol-bukol. Tata, DJ ag-tiles, hanapin ang panunot kakabsat, nga mali DJ. So, ano yung naramid na? For example, ingato na lata jilubid ang engineer. Takamatan na di nagbukol. Ingat nga to na jilubid. Ano mapasamak? Kayat nang i-correct. Unuhaan, kayat nang i-correct. Let's just go this way. Okay? Mali. 0. Okay? Balik tayo. Bukol-bukol. Tata di ag-tiles, nakita na kakabsat, hana even. So, no tilesan, nakatsurutan na DJ, dapat nga buhos mo no DJ ba pagkat di tiles tata inteng kasanon ton di DJ nagbukol di kasano pa nang ipagkat mo di tiles kat at the space na kapagyanan DJ anot naga nang aminan adhesive naimbag DJ medyo nauneg may kamti adhesive ngam di nagbukol may kampi orti adhesive ngumato na di pa nakalalas mo ta tiles ang kakabsat nga hana even so tata deti ag tiles nakita na nga mali. Good, nakita na nga mali. Iko-correct niya ngayon. Anong mangyayari? It will cost him. Ngayon, kung mali yung paraan niya ng pag-correct, it will cost him more. Pero kung tama yung ginawa niya, limbawa, digiti bukol ka, tapyasak latan. Tapnun tikas tama, plain isuna. Imbes nga ingatok jelubid, kat basit mo na digiti bukol, lo ingatok jelubid, adong adhesive, ti mausar ko, naghinat adhesive, 250 mesa nga bag.
Tapos di semento, 220. Di nagadot magastom. Tapyasak la, di gijay bukulo na, ano sa kon. Tapno nasaya tumutlat outcome. Si kastat biya kakabsat, hamo mabalin ako na nga, talata kay kayat ko, makaamuntot next generation, makaamudan to agpaiso ang panunutem, anang arudon no foolish dagat di da nakita nga wrong, itultulidan to lata di kamali. Iso nga datayo ngayon una nga na saben, iset tayo ti right standard ti unag ti pagtaangan. Iset tayo iti apagiso nga na mabalin, nga dapat suruten, di gito what is just, what is true, what is right, iset tayo kakabsat, tapno adda surutan di giting ubing. No panagbado, iset tayo ti apagiso. Panakigimong, isuwarat nga, just means appropriate. Do you know what is appropriate? Dito nga banag, adda dapat appropriate nga pakausaran na. Time, adda appropriate nga paka-spendan na. Kwarta, adda appropriate nga pakausaran na. Hanga tila adda ti biyag ti maysa Kristiyano. DJ apagiso, just makatarungan, appropriate. And you know what? I praise God and I know you have the same heart like mine. Hangati pa nang ipasindayaw iti tao kakabsat ng ni Apo Diyos ti madaydayaw, inikka na tayo ti patriarch kakabsat, nga nakatangtangken no maipanggep kakabsat ti panangaramid ti usto. Hanga si katimbang balyarging ko ana, isot mang balyarging ka. Hanga si hang isot agkurno king ka nga malidim opinion mo, si katagkurno ka DJ isuro na nga right. Kat amoyo hanga nalaka DJ part ni Pastor John, idi isuro na DJ church tayo ti pastoral authority ti local church. Adu dagiti members kakabsat nga bumarat ko na ni Michael bumarat pidit na, but you know if you are doing what is right, basta po na the mindset mo hanggang give up eh. The problem with casual Christianity kakabsat, agpatingga ag-give up. When the going gets tough, when it becomes difficult, no adda ma-sacrifice, no adda iti maapektaran ti biyag mo, agkwagan hangko kayatan, I will go what is convenient for me. That's casual Christianity. Pero Pastor John, tignan nyo pakita ko na sa inyo, praise God for this Insuro na ti prinsipyo iti biblical dressing. Anat na aramida na detang insuro na, it brought quality to our Christianity. Sa biyaya ng Panginoon, adu tagbalbaliw nga churches itan ngam ti HBBC, adu pelat na subag ti ulo nga membro, ngam sa awa ng Panginoon, biyaya ng Panginoon, and through the teaching, world class ti HBBC kakabsa. You see that? Oh, cheerful giving. Of course, di mapanagat-atin ni Pastor John J. Manila, maala na digiti principles, insuro na, hanga nalaka kakabsat. Panag-tithes, panag-sacrificial and everything. Pero kitam ti maging outcome ti biyag, iti pamilya, ti ministry, ti may nga tao, may nga tatang, when may nga pastor, nga uray narigat, jay right latat aramida na, anyan tot mapasamak ti pamilyanan. Anyan tot mapasamak ti church nga ipaspastoran na. No leader ka ti may nga nasyon, anat mapasamak ti nasyon, nga under iti lideratom, no jay right ti aramidem, uray adot lumaban. Uri adot kumontra, uri adot mapasaktam, pero jay right tinaramid mo, kasi isut panunot nga daking ka. Anat mapasamat? When the righteous in authority, the people rejoice. But when the wicked rule, the people mourn. Oh, nakita yung kakabsat? Kaya hanasinsinan, dito isurusuro ti Biblia, timeless principle dito These are principles of a lifetime. Kat manipot ita ko nam apo, irogikon nga aramiden ti usto. Irugik ti agbiag nga apagiso. Irugik nga suruten iti usto apo, saan nga DJ diktar ti riknak, saan nga ti opinion ti tao, saan nga DJ what is convenient. I will train my mind nga DJ right latta, kat isot surutek DJ right apo. What is true, what is just. Ituloy ito maminsan, nakamaymay dito nga lesson kakabsat. Amen ba? To God be the glory. Today we are blessed. Umuyo, nakatendak ti pastors meeting recently. Isi-share ko how the Lord is blessing our church. Kati padpaduyak-yak ko ti kinaimbag ti aba ko nag-agyamang kami taadaan kam ti patriarch nga talaga nga natangken nga mangi suro ti usto. Natangken nga mangi dalan. You know, hard preaching might hurt you but it will build you up. Amen, mga kapatid? Kita nyo, dakay nga karpintero ita, listen Kasi right na di pagsasaritaan. Kasi
Amom, no si kakat agbambantay iti construction. Napadasa kay pagbambantay nakno ka ni Pastor John ngam hangko kaya di wisdom na kabsat nagpaiduma ya Pastor Chow. Pastor Bear amom neta naidumduma. Engineer. Kita nyo ni Pastor John, isut ko nakarod kini engineer. Kita nyo nagadot project engineer, mano project mo engineer? Dalima? Oo. Kunak kini engineer. Engineer, nung kata ni papat pag supervisor di kita project mo na mapasamak. Nga amang kakabsat, daki nga agbuy-buya, kinantay man ta Zoom. No ni Pastor John ti pag-supervise ni engineer, di kita project, di kita patakdarin yung balbalay. Nga dete ko kakabsat nga, at the point ko didoy, no ni Pastor John ti pag-supervise nyo, di kita patakdarin yung balbalay. Anat mapasamag. Number 1, pulido. Pulido. Number 2, alisto nga malpas. Number 3, makatipid ka. Apay, una ta di panunot na nasanay ti right. Ngamnuhan mo nga nasanay ta panunot mo, dim amo ti right kabsat, buy-buyaem, madigayam di palpalita daan nan, ngam di kamot amo nga wrong, at di mo mutambo. Di ka buy-buyaem lang. Isu nga kakabsat diti church, maisuro kada tayo di gito. Itapno, haanga dete, agbalin tayo nga ti kunada nga tanga, no di kat amo tay ti right. Kadagtakder tayo nga mga ramit ti right. So nga, amin di gito, nga sumursulot ni Pastor John nga konstruksyon, nagadot ba adal da kapsat? O di ba Edward? O pwede ka nang mag-asawa. Mumtek patakder ti balayan. Di ba? Amen Rohel? O Kevin? Amin, oray di kitan believer. Amoy oray di J. Foreman, J. Claveria edi. Mamiss na ni Pastor John. Anat mamiss na gan Pastor John. J. Kinaunget ni Pastor John. Di tatang ni Rika. Datta ni Rika, di tatang na isut forman, idi kabsat, kat ungtan na. Ano tinaga na tayo ba? Richard. Agasam ta, na minsan, naramid ni DJ Richard. Kuna ni Pastor John, bagbagam deta, hana deta, at kunak nga obraam. Ay, kasta Pastor. Forman ka kabsat, uray ibagam kasanot ka, do experience mo, no, ni Pastor John Timen ang kita nga kabsat, makita na di right, makita na di wrong. Amum no apay, kas J. ka sharp, kay smarte, nasanay siya sa right Ganyan ka rin nga Kristiyano Iso nga deti church tayo, kayat tayo, nga kaslakas di mo ti quality na kakabsat. Hanga kaso lang nga sinsinan. Dati nga members, amu tayo nga mapagdasig ti right and wrong. Ngam deta kat inot nga may isuro ka tayo. Amen? Woo! Praise God.